Tems, umuhanzikazi w'umunyanigeriya wari watumiwe i Kigali mu kwezi gutaha kwa gatatu 2025 ku itariki 22 mu butumwa yaherutse gushyira kuri X yahoze ari Twitter, yavuze ko ahagaritse iki gitaramo kubera amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko yibeshye akamamaza iki gitaramo kandi yicuza kuba atarazi biri kujya mbere mu burasirazuba bwa Kongo. Akibitangaza birakaza benshi, none abahanzi nyarwanda bafashe umwanzuro wo guca icyo bise agasuzuguro ka Tems, bari gutegura icyabo gitaramo kizaba ku itariki nk'iyo yari kuziraho n'ubundi kikazabera muri BK Arena. Noneho rero ni ibihe byamamare bindi byibasiye cyangwa se byakoreshejwe mu kwibasira u Rwanda na perezida warwo. Ikaze ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Kanda subscribe. Reka dore kuri Fally Ipupa. Iki cyamamare muri muzika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa gatanu 2023 ubwo yari mu kiganiro yagiriye kuri TV5 Monde, yavuze ko adashobora kuza mu Rwanda. Mu magambo ye yaragize ati, ubu nta kibazo mfitanye n'abanyarwanda bose kuko siko bose ari ikibazo ni systeme, mbese ntabwo najya mu Rwanda kuhakorera igitaramo. Fally Ipupa w'imyaka 47 muri Gashyantare 2023 urubyiruko rwigeze gutwika inzu n'imodoka bye mu myigaragambyo. Icyo gihe urwamuhoye kuba yaritabiriye igitaramo cyateguwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, kandi ngo uyu mukuru w'igihugu adashyigikira perezida wabo mu kwamagana u Rwanda. Kuri ubu rero Fally Ipupa ntashobora gutaramira mu Rwanda. Undi ni Maître Gims, umunyekongo akanagira ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Hari mu kwezi kwa kabiri 2023 umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda ahishura ko umuririmbyi Maître Gims yari yahawe amayero 600,000. Tugendeye kuho ivunjisha ryari rigeze icyo gihe zari miliyoni 690 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mayero yahawe na leta ya Kongo kugira ngo atuke perezida Paul Kagame ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya 2022 cyabereye muri Qatar. Uyu muhanzi ukomeye ku isi wakoranye indirimbo na Lil Wayne n'abandi batandukanye kandi bakomeye, yabivuga byibura miliyari 1.5 kuzamura bari bakurikiye ibi birori, ukongeraho n'abandi nkabo bari kubikurikirana mu itangazamakuru. Yabivuga birumvikana ko byibura abantu miliyari 3 muri miliyari 8 z'utuye isi bari kumva ko perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari umuntu mubi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko byaje kumenyekana ati bamuha gasopo. Amakuru avuga ko mu bihe bitandukanye we n'umuvandimwe we Daju nawe w'icyamamare cyane batumiye gutaramira i Kigali bakanga bitewe nuko umubano utifashe neza hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ababikurikiranira hafi bavuga ko aba bombi ari abanyekongo batarabasha kubona ko guverinoma yabo yihunze ibibazo biyireba. Daju nawe wabanje gutumirwa i Kigali aranga. Maître Gims asubiza yuko ibyo umuvandimwe we yanze nawe atakwirirwa bitekerezaho kabiri. Wari ugiye kubatumira yakoresheje urubuga rwa YouTube yohereza amashusho agaragaza perezida Kagame agigoma guhura na Felix Tshisekedi nyuma y'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo cyarutse ku itariki 22 ukwezi kwa gatanu 2021. Abanyamuziki bombi barabyanze, bavuga yuko igihe cyose umubano w'ibihugu byombi utarasobanuka neza badateze gutaramira i Kigali. Muri ibi byamamare harimo n'umukinnyi w'umupira w'amaguru Chancel Manguru Mbemba. Mu kiganiro ishusho y'umunsi cyatambutse ku itariki 19 ukwezi kwa 2023 umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko mu minsi yari ishize yarebye umukino wahuje ikipe ya Olympique de Marseille na Paris Saint-Germain cyangwa se PSG. Muri ikipe ya Olympique de Marseille hakinamo umukinnyi witwa Chancel Manguru Mbemba ukina mu bwugarizi, akaba anakinira ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko bakina uyu mukino, Chancel Manguru Mbemba yanditse ubutumwa kuri X yahoze ari Twitter avuga ati, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uri umubyeyi, ndagira ngo ngusabe uhagarike ubwicanyi igihugu cyawe kirimo gukorera mu burasirazuba bwa Kongo iwacu. Hari undi mukinnyi witwa Eritier Ruvumbu. Hari ku itariki 16 ukwezi kwa 2024 ubwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangazaga ko ryahagaritse Eritier Ruvumbu amezi 6 mu bikorwa byose by'umupira w'amaguru mu gihugu. Mu gihe ku mugoroba w'uwo munsi Rayon Sport FC yavuze yuko yumvikanye n'uyu mukinnyi ku iseswa ry'amasezerano bari bafitanye. Ibi byabaye nyuma yuko mu mukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona wabereye i Kigali kuri Pele Stadium i Nyamirambo ku itariki 11 ukwezi kwa kabiri, Eritier Ruvumbu yatsinze igitego Police FC, ariko mu kukishimira agapfuka ku munwa ajya kwifotoreza imbere y'abanyamakuru bari ku kibuga. Yagaragazaga ko abanyekongo bari kwicwa isi rebera nta uvuga. Iki ni ikimenyetso cyagaragaye ubwa mbere ku bakinnyi ba Kongo mu gikombe cya Africa Cup of Nations cyangwa se AFCON mu mwaka wa 2024 ubwo ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuraga na Cote d'Ivoire
ubwo baririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu. Ni ibintu byagiye binengwa n'abantu batari bakeya bavuga ko ari cengezamatwara ryo ku rwego rwo hasi. Ni ikimenyetso cyagiye kinagaragara ku bindi birangirire byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mafoto bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi cyamamare cyabaye nk'ikivanga muri politike n'umuraperi w'icyamamare muri Senegal witwa Didier Awadi. Tariki 10 ukwezi kwa kabiri i Bukavu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abahanzi bari baturutse hirya no hino muri Afurika bitabiriye iserukiramuco rya Amani muri Kongo kugira ngo bagaragaze ko bashyigikiye abagirwaho ingaruka n'amakimbirane. Muri iki gitaramo abari aho ngaho bakomye amashyi bishimye cyane, bishimiye kandi bashyigikiye abahanzi 20 barimo n'uw'icyamamare muri rap wo muri Senegal witwa Didier Awadi. Imbere y'imbaga abantu bishimiye aho ngaho i Bukavu araterura ati intego yacu no kuba ku ruhande rwanyu. Icyo gihe nyuma y'igitaramo ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byaramwegereye bimusobanuza neza icyo yashatse kuvuga. Ati dufite inshingano zo kwereka ubufatanye no kuba ku ruhande rumwe n'abatewe. Iri ni iserukiramuco ryitiriwe amahoro cyangwa se Amani, ubusanzwe ryaberaga i Goma. Gusa bitewe nuko icyo gihe mu 23 mu kwezi kwa 2023 yagendaga yegera Goma, ryimuriwe aho ngaho i Bukavu aho yabivugiye. Abantu 30 nibo bitabiriye iryo serukiramuco ryo kuva kwa gatanu kugera ku cyumweru. Ababyitegereza cyane bavuga ko iki kimenyetso cyo gufuka ku munwa cyari igikorwa cya politike cyari kimaze iminsi gikorwa n'abanyekongo hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kuyobya uburari ku bwicanyi nyakuri bwari buri gukorerwa abavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo, aho wasangaga ku muhanda abantu botsa abandi bakabarya. Nyuma y'ibyo ngibyo byabaye, Ruvumbu yahise ava mu Rwanda asubira iwabo anyuze ku mupaka w'Igoma mbere yo gufata indege imujyana i Kinshasa, aho yakiriwe nk'intwari n'abarimo Minisitiri wa Siporo n'Imyidagaduro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo François Claude Kaburo ku itariki 15 ukwezi kwa kabiri. Hashize iminsi mike mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko bamenye ikibazo cya Ruvumbu nk'uko abandi banyarwanda bose bakimenye binyuze ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru. Abajijwe niba hari uruhare rwa guverinoma y'u Rwanda yaba yarabigizemo kugira ngo Ruvumbu ahagarikwe ndetse yoherezwe mu gihugu cye, Mukurarinda avuga yuko ntarwo, kubera ko leta y'u Rwanda itemerewe kwivanga muri siporo ndetse amategeko ya Ferwafa na Rayon Sport ahagije mu gukemura icyo kibazo. Yaragize ati guverinoma y'u Rwanda ntabwo ijya muri siporo, yaba iy'amagare, yaba iya basket, yaba iya volleyball cyangwa se football, kuko hari amafederasiyo abagenga kandi ayo ngayo nayo abafite urugaga ahuriramo n'ayandi ku rwego rwa Afurika, CAF n'urw'isi FIFA. Ubundi CAF na FIFA ntibyifuza na rimwe ko guverinoma cyangwa se politiki iza muri siporo gucunga imikorere y'amakipe, usibye kuzizanya ubufasha, izanye ibikorwa, izanye ibikoresho, izanye ingengo y'imari n'ibindi. Ikindi kandi amategeko ya FIFA mu gika cyayo cya 4 abuza abakinnyi kugaragaza ibyumvo bya politiki ndetse n'amadini ku kibuga, akanaha uburenganzira abategura amarushanwa guhana abakinnyi bagaragayeho iyi myitwarire. Alain Mukurarinda yongeye kwibutsa ko ubusanzwe iyo hari guverinoma y'igihugu yivanze mu bikorwa by'umupira w'amaguru, icyo gihugu gifatirwa ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Bamubajije uko guverinoma y'u Rwanda yakira cyangwa se ifata kiriya kimenyetso, Alain Mukurarinda avuga ko ibyo bakora byose ari uburenganzira bwabo 100%, usibye yuko ngo bashobora kubihanirwa na federasiyo zabo zibagenga. Ndagushimiye cyane kuba wabanye nanjye. Ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Kanda subscribe.